wageze kuri PK Media Pano ndagusuhuje naguikaze mu makuru agezweho muri kino gitondo cya tariki 11 Kamena 2026 ugiye kugezweho nanjye Samuel Baraka. Ikaze amakuru ndi bukubwire harimo ko Perezida Kagame yakoze impinduka muri Minicom, Minifra na Mifotra. Ndakubwira ko mu gihugu cy'Ubuyapani urubyiruko rudakozwe ibyo gushaka mu ntandaro zigabanyuka ry'abaturage. Igihugu cya Amerika cyategetse ububirigi kubuza abanyekongo kubwinjiramo. Ndanakubwira inkuru ivuga ko dukingirizo turi mu bizaryoshye igikombe cy'isi cya 2026. Ikaze rero ku makuru ku buryo burambuye. Ibyo wamenya ku maraso mashya yinjiye muri guverinoma. Mu ijoro ryo kwa 10 Kamena 2026 Perezida Kagame yakoze impinduka muri ministeri 3 icyarimwe zisiga hose hinjijwemo amaraso mashya. Abagizwe aba ministeri bamwe bari basanzwe muri guverinoma, abandi ni bashya. Nta Murwanashyaka Damien wagizwe ministeri w'ibikorwa remezo ni mushya, mu gihe Kajangwe wahawe kuyobora Minicom ayiziho byinshi nubwo atabarizwaga muri guverinoma. Ministeri y'ibikorwa remezo ni imwe mu zimaze iminsi zigarukwaho cyane, by'umwihariko havugwa imishinga irimo imihanda, ingomero n'inyubako zadindiye bituma leta ihomba akayabo. Iyi ministeri yakozwemo impinduka zikomeye kuko mu baministeri bashya bakizweho harimo 3 yihariye. Murwanashyaka Damien wagizwe ministeri w'ibikorwa remezo kuva muri 2025 yari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwubatsi yashinzwe cyitwa Preferred Contractors Limited. Mbere yo kukijyamo kuva muri 2024 kugera 2025 yabaye umuyobozi mukuru wa Ultimate Developers Limited izwi cyane mu bikorwa byo kubaka inyubako zo guturamo. Murwanashyaka kandi yakoreye ibigo bitandukanye birimo Rio Contractors Limited na Local Constructions Limited. Yakoze kandi muri Simerwa PPC, Gasabo 3D Design Limited no muri Century Engineering Contractors, kandi hose agenda agaragaza ubumenyi buhambaye mu gucunga imishinga n'imiyoborere ihanitse mu mishinga ikomeye. Damien Murwanashyaka ni inzobere mu bijyanye n'ubwubatsi, no kuvuga professional civil engineer, afite uburambe burenga imyaka 15 mu rwego rw'ubwubatsi n'imishinga y'iterambere, ndetse akaba n'umunyamuryango w'urwego mpuzamahanga rw'abakemurampaka Chartered Institute of Arbitrators. Yize bijyanye n'ubwubatsi muri kaminuza, aho yarangije amasomo afite amanota ya mbere, no kuvuga first class muri kaminuza y'u Rwanda. Yize icyiciro cya 3 cya kaminuza muri Oklahoma Christian University, mu gihe cya 2 cya kaminuza kize muri kaminuza y'u Rwanda. Zingiro Armand wagizwe umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ibikorwa remezo, yari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ingufu REG, aho yageze ku wa 4 Nzeri 2023. Armand Zingiro yagizwe umuyobozi mukuru wa REG avuye kuba umuyobozi wa societe ishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi UCL yari yaratangiye kuyobora muri 2020. Uyu mugabo yasimbuwe na Byiringiro Maximilien wagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ingufu REG. Muri Minifra kandi hinjiyemo Colonel Bizimungu Claudien nawe wagizwe umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ibikorwa remezo. Muri 2022 Colonel Bizimungu yari yaragizwe umuyobozi wungirije Engineer Command mu rwego rushinzwe ibikorwa remezo mu ngabo z'u Rwanda. Colonel Bizimungu ni umwe mu bari bagiye mu butumwa bw'ingabo z'u Rwanda zagiye gufasha Jamaica kubaka ibikorwa remezo byasenywe n'ibiza. Undi winjiye muri guverinoma atarasanzwemo ni Kajangwe Marie Antoine wagizwe ministeri w'ubucuruzi n'inganda asimbuye Prudence Sebahizi. Kuva muri Kanama 2024 Kajangwe nibwo yagizwe umunyamabanga uhoraho muri ministeri y'ubucuruzi n'inganda. Mbere yaho yari umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi n'ishoramari muri Minicom. Umwanya w'umunyamabanga uhoraho wahawe Tuyishimire Chantal. Izi mpinduka kandi zasize Uwizeye Judith ari ugizwe ministeri w'abakozi ba leta n'umurimo asimbuye Ambasaderi Christine Nkurikiyinka. Muri guverinoma nshya yatangajwe muri Nyakanga 2025 Judith Uwizeye yari yagizwe ministeri muri Perezidansi ya Repubulika. Ministeri y'abakozi ba leta so bwa mbere ayoboye kuko no muri 2014 kugeza 2017 yari yagizwe ministeri w'abakozi ba leta n'umurimo. Yize amategeko mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, arangiza mu 2026 ndetse ahita akomereza mu cyiciro cya 3 muri kaminuza ya Groningen, aho yize ibyerekeye ubukungu mpuzamahanga n'amategeko yerekeye ubucuruzi, no kuvuga International Economic and Business Law. Kuva muri 2006 kandi Uwizeye yatangiye kwigisha mu ishami ry'amategeko muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Abandi bayobozi ni Lieutenant General Retired Karenzi Karake yagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika y'abaturage y'Ubushinwa. Major General Bayingana Emmanuel agirwa ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri leta ya Isiraheli. Undi ni Colonel Retired Ruhunga Janot yagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Polonye, mu gihe ambasaderi Nkurikiyinka Christine yagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda mu bwami bwa Espagne. Ni mu gihe Kanyonga Louise yagizwe umuyobozi mukuru wa Zigama CSS.
Umurungi Michel yagizwe umuyobozi mukuru wungirije unashinzwe ishoramari mu rwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB. Reka dukomereze kuri inkuru ivuga ko urukiko rw'ikirenga rwibukije ko gufata amajwi n'amashusho mu rukiko nta burenganzira bitemewe. Urukiko rw'ikirenga rwibukije ko hagamijwe kubungabunga umutekano ugomba kuba mu rukiko no kubahiriza uburenganzira n'ubwisanzure bw'ababuranyi, abitabira iburanisha ry'imanza batemerewe gufata amajwi n'amafoto by'ababuranyi igihe bari mu mbibi z'urukiko, mu cyumba cy'iburanisha n'ahandi hose ruburanishiriza imanza mu gihe bitatangiwe uburenganzira na perezida w'urukiko. Itangazo ryashyizwe hanze na perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukantaganzwa Domitira ejo kwa gatatu tariki 10 Kamena 2026 yagaragaje ko bikwiye ko hubahirizwa uburenganzira bw'ababuranyi badashaka gufata amajwi n'amafoto. Perezida Mukantaganzwa yagaragaje ko ibyo bigomba kubahirizwa agira ati kubahiriza uburenganzira bw'ababuranyi badashaka gufatwa amajwi n'amafoto, kudafata amajwi n'amafoto by'ababuranyi igihe bari mu mbibi z'urukiko, mu cyumba cy'iburanisha n'ahandi hose urukiko ruburanishiriza bitatangiwe uburenganzira na perezida w'urukiko. Iryo tegeko ryagaragaje ko ashingiye ku itegeko nimero 012/2018 ryo kuwa 4 Mata 2018 rigena imitunganyirize n'imikorere y'ubutegetsi bw'ubucamanza nkuko ryahinduwe cyane ingingo yaryo ya gatatu nimero 4. Ashingiye ku itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29 Mata 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi nkuko ryahinduwe cyane ingingo yaryo ya 71. Perezida w'urukiko rw'ikirenga asaba abitabira iburanisha ry'imanza kubahiriza aya mabwiriza. Yasabye kwitwara neza bigaragazwa no kugira ikinyabupfura n'ituze igihe bari mu mbibi z'urukiko, mu cyumba cy'iburanisha n'ahandi hose urukiko ruburanishiriza, kwirinda gutera icyugazi inteko iburanisha, ababuranyi n'abashinzwe umutekano wabo, no guha inzira ababuranyi n'imodoka zibazana ku rukiko igihe zigeze mu mbibi z'urukiko. Ibi bikaba bireba abantu bose, haba ababuranyi, abanyamakuru ndetse n'abandi bitabiriye. Gusa iyo urukiko rutanze uburenganzira gufata amajwi n'amashusho bikorwa gusa mbere y'uko inteko iburanisha yinjira mu cyumba cyangwa nyuma y'uko isoza. Gufata amashusho cyangwa amajwi mu iburanisha nta ruhushya ni icyaha gihanwa n'amategeko kuko bishobora kubangamira ituze ry'iburanisha, uburenganzira bw'ababuranyi no kugira ibanga ry'urubanza. Umuntu wese ufata ifoto, amajwi cyangwa amashusho y'umuntu nta burenganzira yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya $1,000,000 ariko atarenze $2,000,000. Ibi bihano bikaba bishobora gutandukana hashingiye ku hantu n'uburyo icyaha cyakozwemo nk'uko biteganywa n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano. Reka tujye hanze y'u Rwanda tujye mu Buyapani, mubwire ko urubyiruko rudakozwe ibyo gushaka ruri mu ntandaro z'igabanyuka ry'abaturage. Ubuyapani bukomeje guhura n'ikibazo gikomeye cy'igabanuka ry'abaturage nyuma y'uko imibare mishya igaragaje ko umubare w'abana bafite munsi y'imyaka 15 wageze ku rwego rwo hasi rutigeze rubaho. Muri Gicurasi 2026, Minisiteri y'Umutekano w'imbere n'itumanaho yatangaje ko abana bari munsi y'imyaka 15 bageze kuri 1,13,029 bakaba baragabanutse 350 ugereranyije n'umwaka wabanje. Kugira ngo byumve neza, mu 1950 abana bari munsi y'imyaka 15 bari bagize 35.5% by'abaturage bose, ariko nyuma y'imyaka 50 gusa aba bana bari 14.5% by'abaturage. Nubwo hashyizweho ingamba zitandukanye, iki kibazo cyarananiranye. Mu 2025 abana bari munsi y'imyaka 15 bageze ku 10.8% by'abaturage bose. Abasesenguzi bavuga ko iki kibazo gishingiye hanini ku igabanuka rikabije ry'abana bavuka. Igabanyuka ry'abaturage mu Buyapani riri ku muvuduko wo hejuru kurusha mu bindi bihugu bikize byo mu Burayi. Impuzandengo y'abantu umugore umwe yibaruka iri munsi y'1.2 ku rwego rw'igihugu, mu gihe mu murwa mukuru Tokyo bisa naho batakibyara kuko iri kuri 0.99. Ibi kandi bifitanye isano n'igabanuka ry'abashyingiranwa ndetse n'urubyiruko rwinshi rutakigaragaza ubushake bwo gushinga ingo cyangwa kubyara. Nubwo leta yashyizeho gahunda zitandukanye zo gushyigikira abaturage kubyara no gufasha imiryango, ikibazo gikomeje gufata indi ntera bituma impungenge ziyongera ku hazaza h'ubukungu n'imibereho y'iki gihugu kiri mu bikize ku isi. Reka tuve mu Buyapani tujye muri Amerika, nkubwire ko iki gihugu cyategetse Ububirigi kubuza abanyekongo kubwinjiramo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye Ububirigi kubuza abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubwinjiramo mu kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola. Iby'iki cyemezo cya Amerika byatangajwe n'ikinyamakuru The Morgan kuwa 9 Kamena 2026.
cyavuze ko Amerika ibinyujije muri ambasaderi wayo mu Bubiligi Bill White yasabye iki gihugu cy'Iburayi gukumira abanyekongo bashaka kuhinjira mu kwirinda Ebola. Abanyamerika bavuga ko mu gihe abaturage ba RDC bakomeza kwinjira mu Bubiligi byakongera ibyago by'uko ababiligi nabo bandura bakaba bageze iki cyorezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko bo badakumiriwe. Uretse abanyekongo, Ububiligi kandi bwasabwe gushyira mu kato abaturage babwo bataha bavuye muri RDC. Impungenge za Amerika kuri Ebola zishingiye ku mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi iki gihugu kigiye kwakira. Kivuga ko hatabaye gushishoza gishobora kwakira bamwe mu bantu banduye iki cyorezo. Uretse Ububiligi bivuga ko aya mabwiriza yahawe n'ibindi bihugu by'Iburayi bizwiho kwakira umubare munini w'abanyekongo. Amerika yo hashize igihe yarafashe icyemezo cyo gukumira abaturage bose baturuka mu bihugu byagaragayemo Ebola. Reka dukomereze kuri inkuru yanditswe ko udukingirizo turi mu bizaryoshya igikombe cy'isi cya 2026. Leta ya Mexique n'iya Canada zatangaje ko mu bigo by'ubuvuzi ahazareberwa imikino y'igikombe cy'isi no kuri stade zizaberaho iyi mikino hazaba hatangirwa udukingirizo tw'ubuntu kandi hanatangirwa inama ku kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Abakunzi b'umupira w'amaguru bazaba bari Toronto bazaba bashobora kujya gufata udukingirizo tw'ubuntu. Inzego z'ubuvuzi muri Toronto zabikoze hagamijwe gukangurira abafana gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye. Tumwe mu dukingirizo twanditseho ngo hagarika ayo mashoti, mbega igitego, Canada n'ibindi. Muri Mexique ho hatangiye gutekereza uko mu mijyi nka Mexico City, Guadalajara na Monterrey izakinirwamo imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Biteganyijwe ko muri iki gihugu bazatanga udukingirizo turi hagati ya miliyoni 6 na 7 mu minsi imikino y'igikombe cy'isi zamara hagamijwe gukumira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Utu dukingirizo tuzashyirwa mu tubari, amahoteli, ibibuga by'indege, hanze ya stade zizakira imikino n'ahandi hose hahurira abantu benshi. Mbere yo guhabwa udukingirizo hazajya habaho gutanga inama ku ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zirimo sida, imitezi, mburugu, hepatite n'izindi nyinshi. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko muri Somalia umusifuzi Omar wangiye kwinjirwa muri Amerika yakiriwe nk'intwari. Umusifuzi w'umunyasomalia Omar Artan uherutse kwangirwa kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari yitabira igikombe cy'isi cya 2026 nk'umwe mu basifuzi batoranyijwe yakiriwe nk'intwari ubwo yageraga iwabo muri Somalia. Artan w'imyaka 34 yari yitezweho kwandika amateka yo kuba umusifuzi wa mbere wo muri Somalia usifuye igikombe cy'isi. Icyakora ku wa mbere w'iki cyumweru yakuwe ku rutonde rw'abasifuzi bazakora muri iri rushanwa nyuma yo kwangirwa kwinjira muri Amerika ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Miami aho byatangajwe ko atarafite ibyangombwa byuzuye. Mu itangazo ryayo FIFA yavuze ko yagiranye ibiganiro n'inzego zibishinzwe muri Amerika ariko ko icyemezo cyafashwe kitahinduwe. Yongeyeho ko idafite ububasha bwo kwivanga mu byemezo birebana no gutanga viza n'amabwiriza y'abinjira n'abasohoka mu gihugu cyakiriye amarushanwa. Ibi byatumye Artan atakaza amahirwe yo gusifura igikombe cy'isi cya 2026 nubwo yari amaze igihe yitegura iri rushanwa rikomeye ku rwego mpuzamahanga. Nyuma yo kwangirwa kwinjira muri Amerika, Artan yasubiye Istanbul muri Turkiya mbere yo gukomeza urugendo rumusubiza iwabo muri Somalia. Mu gitondo cy'ejo kuwa gatatu yakiriwe n'imbaga y'abaturage ku kibuga cy'indege cya Aden Ade bamugaragariza icyubahiro n'ubufatanye bamufata nk'intwari nubwo atabashije gusoza inzozi ze zo gusifura igikombe cy'isi. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangaje ko rwangiye Omar Abdul Kadir Artan kwinjira muri iki gihugu kubera ko yakezweho kuba akorana n'imitwe y'iterabwoba irimo Al-Shabaab. Mu itangazo urwego rwashyize ku mbuga nkoranyambaga rwakomeje ruvuga ko Artan yahaswe ibibazo mu gihe kigera ku masaha 11 hafatwa umwanzuro ko atemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero ngushimire ni naha dusoresha amakuru yacu, ngusabe gukomeza gukurikira PK Media Panel, amakuru nakagaruka.